Saboru bila je proslava 10-godišnjice postojanja eparhije Valjevske. Na toj proslavi sam bio već kao novoizabrani arhijerej za Australiju i Novi Zeland. I tada je na platovu ispred hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu folklor ovako isto igrao kao naša deca danas. I dok su igrala deca, takva misao mi je došla da je 19 najrazvijenijih zemalja civilizovanog sveta bombardovalo ovaj narod. Ovaj narod koji umije da se raduje, ovaj narod koje su sankcije pritiskale, ovaj narod koji su mediji izobličavali svojim raznim izjavama i propagandom. Ovaj narod i posle svega toga ume da živi i da se veseli. Šta je to što daje ovom narodu tu snagu? Šta je to što daje ovom narodu tu radost? Ništa drugo, braćo i sestre, nego koreni tog naroda. A koreni tog naroda je duh svetosavski, duh Svetoga Save. Živeo srpski narod, radovo se srpski narod, obožio se srpski narod, osložio se srpski narod. Jedan narod, jedan pastir, jedna vera. Živela Srbija, živeli svi krajevi zemlje Srbije, živela Republika Srpska, živela Srbija.